الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor waliohonda nme Komor makatika woti tamka ni nje en direct van nano walio honze mwe Komor watukufika ondo majailiwa mnidunge makatianu ano wajodunge direkta inu baada banu harmale dahola habar za Komori washukuri yao naneze platform zonsi pieka o partage ze direkte za tuzin na rihale manza rombe Mwenyezi Mungu wananyasi walio haruma ya mabehewa ya kiprison ikao wafungwa haswatan hezenzi ya zitoza kikawaida bonsiju hatu nano walo haruma zela pita limbali nabali Mwenyezi Mungu ya wawe unono ya rijangile hasonsi pia siwandika ongarudunga we direkte in nano wajojangile wadunge baada banu haina mwanadamu lo harma haja Mwenyezi Mungu amongole eyo haraka inshallah taala ili rike bazima harmamesha boraya hensi ya hatu bidina karim. Watukufu wa Komori ngamumtosoni hezento saza kikawaida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Handaninga niweshoze salamu za huwana mawanjia dingoni natsu wahina wavumbwe madzina sikundwa jina inshallah taala ngarjo sana rengemba wakati ya ukainu yoka waida hodo salimiane hali inu haukayonge ni kwa adabu ya huwanja obana ebengenyi wandikao mjia dingoni nga mtsahoso amaha simononi hanyonti pia norijwende la usoni hata usiku asa inshallah taala. Kwezi watukufu wa Komor sibali ya madambili muhimu banu njaban leo ikawe direkte nutijwanza hii partage wa haku hauka zomada muhimu haswatan hauka ya baada nafanye direkte yangu ya banu juzi tiundute mwanya jizinji hasababu nde message na ibe haru male kipu ya mpira ya mdu ya hatu hasababu nde zenyafati zijirio ikao makati woko ajawa waonesa wenda tangani hawa wonesa ndongo bengo aleori shokaya ya entreneri hafanya komunike hakaubeha mihono atanga shaha sababu ya he message ila tihundu message ndwa jina ebenge abo kwezo skwale wenu tikansi banu harma madambili imada handani ngejoka unjia harma message na nzoni besho wa Komor walio honda nmwe Komor nano walobonza ukezo zilisabiki ya husiana neleda hola el maruf mahususu nde service ya maternite ya aninda hunu mahala wanruendao wezaya hubakio wana na izopia yonge njao harma uzazi haukanga bo problemu nziro kaonge bidio ni yambe tinawu yamba hausiu shala vimarione se daraje kaundo ya waswidi yonde message ya mwando njoka nzanitoe banu nge husianao neleda hola el maruf mahususu ndo harmwe service ya homzali haniho waho wana yani doana shewana shwa hatu wanrasha hatu wazaza hatu ndo wezaya ngamina message na nzoni behe yabo hasababu temanyaji na ziparisa ikao ilotaro amoe kaze nongozo karja zamba message ya bili ejoko njarmale suala la husiana na emanama mwananyasi mengoni mwandu kao kaharuma zembana zahe zerezo zinu za kiswafuan ya lahar mumjua selea bambao uhusiana na Ibrahima Mzeye guverneri kao hanomewa ni Fatihu karna unyanyara lesualandi ilo doi guverneri hanomewa ni Fatihu hasiba bukaya usikuwa juzi hajahunu Faransa haruma konser ya Salma Al-Yamir za kiswafuani hamhelelea boyanjao harume konser hamvurizi za makalima ikao woyamba hanome wa guverneri ikawo yimru mzima mengoni mwaze wabidiko waze wahenga zija bengeza kiba hiye mru mzima ukaza kiba hafanyada ila shange na statuizi njika onguji kinisho kangenizo harima masuala ya ki rijo ya trete ya ki delenka ya tsujojo hambani hata mrulu ikawo bengenge mana hahe Ibrahima Mzee ndata haperde ye pedali hanji ya harma makalime kao kajaka ya kikawaida bahata mono ate mafoto ahunzwe mihono emawane na zaki ebengabo ngarjor monesen message nonga mjo ibenwa hauraji mone combien de fois walungwa trompe hao na wanadamu mwamba wabidi wake madhamana harumansi harma katika onga mjoka dhamana linukanga la maja yabonga mjo beheri sala yinu ngudinjo musizoni nambe Mzee Brema Mzee Okaya ebengabo na kemkaidi ya tsidova costume shana dova jogging rekanda iho Komori yalio rekanda hunu Faransa haukeni bana johoneha ifo yambiwa izo yafanyao zendona hii hauya asume boyambange dhamana
ubia himajado rengaze ku haukangwa uwenji kati wayeche wanaanya ko ya paro fanyezo yafanya lesu alelonga mjoli jabanu hauraji wa komori wajue ebre mamze hafanya o harmwe salia mbao kanal 93 ya hiya hubobinyi juzi masihu ya jibaliende ya zine konseri na hunoa komoringo afu harmashesu wa shangazija ne masiwa londe lesu ale labili ngabo diver shanga mjoija ekena fasiniga wanama wa komori kwezi gamadisho mna introduction mtiti ikao katsunjiar mwema suala maili ikao ndo na mwambiani bana amazon mweleze nukanga bo suala la voti zivumbulao haruma yensi ya Komori la husiana na voti hari za mawakala wanzao zirelwa en 2025 mimi tsikao janu mwambiani bana ndanguleo officiel maukaya kabati mrujonishia ninjie haruma commentaire hau haruma suala lijohusiana neze voti hizo gamrudinde jez mrati jonanzishia mprive hauhanitsa hasuala sina unjia o harumaze voti za 2025 sina unjia nireme mruendo hauni himilie mruendo waona elibro shwa ema kandida rekade ma opoza rekado alo harumeyez henu aminize nongo yende mitsimengoni mwa wajo minya no mitsimengoni mwa wajo saidia ekanga mjobanu nga mjwamba sujendwa jina ngabo ndongozi njimo nsijuza hamba ngabo mashakame njiri ya eshio ngabo ndongozi njiza usuteneana shalesu alala husiana neze voti za 2025 za hema wakala sina ure mamwana mayahima ya sedie ulo harma zerezo zinu sina humti na shaka sina hamba ngurendo nai sina uhara yefikira hahe shami mibolto tiko janma benukaya nsi mengoni mowanru wafikirio ni towe fikra hauni komante haumenya haulekeza uharumaze voti za mbahari za makandida wa mawakala wa 2025 gamine ankli ya hangu tende haruma banazinji ngamibanu kabla ya wandu wenji harumaze rezo zinu wanama wajobanu wailewa ukaya sikaba mina naama ngabo mudukara jali ngabo musaide ngabo wandu wenji randi sabanu hatangea za agenda harumaze kandidaturi la ya 2016 ila tatishindana nana mabanu ritalifia na fikira rende hatari jaza 2019 rende hatari jaza 2024 juzi sina ubaki haruma ndongwa madazinu nsode ndane remana na mpado ne rejei ngamina mbanu siankli ngamwelewa sina umenya sina ulekeza sheka hongo za uswana na voti heda rajari lo inu mimi boltus ko janma bianiban watijo kamrada mbeban boltunga wendabi ebanu ze fikira za hoje nsi hata harma fikira madizo yonde introduction akanzani fanye harma zenongozini kwezi wanama wa Komori narambeka lu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun okabanu hizo le kalma ilomdula mba harma msiba na banu lisanga si harma msiba shanga bandu ikaongwa zirengoha wangu bonsi juu kama nzoni mwambieni ndongo nzima banu ikaonde sujet ya mwando ya hangu ya husiana neze nongo zijirio harma elapitali ya El Maruf ikawa tajuzi mono banu ngabo shirikala mbao salsabil wabali ya maji wakahenda wasaidi El Maruf wakatseleza banju zukaya ngabo mru ya hafa El Maruf ituhumlo kaila sababu manki ya maji karitsu joma ji akanza fanyu ajesha ituhumla haleri amba oxygen haleri amba problem za mwenji juzi tuhumla ndongo za maji mriendo zaya ya fari kasababu maji karitsu joma maji ndo fanyu ajemiti twabibu sha izode za hambwa sinde maji yozungoni maji majamvua itongeza le shirika hilo luono juzi wande bakausedwa maji ho yabo mimi tsikanza nje banu mweleze nukaya tsihundura ai zawana amaika o zenongo izozi wajiri ya hospitali ya El Maruf harme service ya maternité ukaya ngabo twaramo zenongo izo hanzari jerizito le témoignage na weka karjaza ambaye jwamba abori saindia haunge jwamba rende nai kakarjamba izo andwa nshio waririkio werambiazo na singari bwawe miwangora nguleo haina manadamu Komori rauloho masiwani raulo bonze ujoanshi tabitsoka yonsi husiana ne maisha ya hatu ya kikawaida yatireho nanzishia messenger ngamjosana nirenge contact nijue zera aiza hahe neze fikra kaisa ndongo kaunga zihusua wenji waho wa Komori dongwa hibenze ngarjozi toalia ritsahe na ndongo zindwa jinarjo fanya simulation heze ndongo hizo lijeribu webano wa Komorado jua yeka affaire privé yo mitidonjia
Mrati jo jana affaire prive bati na unjia ya mdu na mdu wa shinda nao hauwabo hana mali haujao izo mitidonji shekange joka utushe oandupia mdu na nitsaheba minga mjohunda na zahangu renjeze noribu wa wandwe matu ebengele suala la husuana no uzazi yaho wana shohatu no wazaza hatu no wanrasha hatu wazihundao harumale dahola elmarufu ngizo nziro ngizo zoshemeza haukanga boroho zila wawo kusudi izo ndizo hamba holiho detemwanya jinanikiwa ni mwana mamzima uhusianaza nongoza hunde mdumshahene mwana ngasina wakati bana abazo nazo na bendo kahindi yahanda ninga tsahau rambie wananyasi massage femme ne ma infirmière no wafanyo harumaze service pia shaleo ngariji focalizo harume service ya houzazi Rwambio kana mtafadhali parce que banu zenongo wazifanya hizo ekaongwa tsingo hono kao tsindo waheo mezani wanza wazaye wahafa hao wana hao wamba wafu shana wele wokaya ngabo hunu ngabo hula yabo warwa hitswa haina mdu yafanya kusudi ya joka zenongo zine zifanya ngabo hatwari ya ukaro ho ilawe no yarenga decision azifanye yawe kikawainde mdu warwa hitswa na wekangwa mbo kabati mahakama Komori haukabati inspection anrushinda wajue wamene anketi sheni ya afabala bahi na wehensu kamnyezi mgwe ya kabala ye nao haona ukamgwe ni banu aliyongu wono nyezi mgwe timana adamu nyezi mgwe kabatu joshinda ya mkalifisho kawomru heli fulana umanadamu haujau shangu wonoze nongo pia ni banu liyo haukaze nongo zijilio harumale dahola elmarufu ngizozo jusemi hono ngizozo karitsahe heni wandu walona namna ya mjia wanadamu wanu wado tundwa wakati waho wanrasha hatu no anashwa hatu no azazi ondo wezaya haukale dahola almaruf harme servisi ya houzazi gakondongo nziro zijirio yiho eza handani hindi eza handani dokaya ya servisi inu ya houzazi wasa wende wabua marshe ya ukaya haina mdulo mziro owenji wa hawe kangwa ojana yemengo mfukare mafumfu mengo mfukare haru majana ngebidu wafanya operasyon yani wafanya wa cesarien denge wakansu kaya ngebidu waze kikawaida shawa sawa jihansi za marsha yokaya ngebidu wandu wanadore mazononde hasibabu hindini yonde ndongo itao mapesa harumwe service gamjoka mrienda afanya cesarien yabonge bidu ya huleze materiel yabonge bidu ya libe shononde yabonge bidu ya libe daktari yabonge bidu afanye jau donc wende wajibuli ya marshe gamina temwanyaji ya manama yani kahusana ne mrumshahe na mrumshe wa manzani wahe njoka mwelezani bani kaoli mdungu jojuso mhono rangule wa mdu na doveye eke mrumengu jojua ya jempoze ya njie wakate mrumshahaza yao bafaransa hunuzo ukiri na nsizinji mrujo hasiste ya kushma mruna asiste bwanama rangule weke mrumshengu za welmarufu mruna jempoze ya mbokaya nga manzonije ni asiste mrumshangu waza yao haukaya ngabo problemu zinji za roho zila wawo wanguko no johamba ketsi kusuda kwandwa nungwa jo deja mimi nsijwa mbokaye kanga bonamna ya kwevite ye mzali atif zaye hashononde na mwevite parce que deja ila pitali wiyo kamtine zana zoshinda mhimilie mruanzo zaye hashononde hata zanongo zibire wakatoma njongo kupe wao makatika tsuka na oksijeni makatitu hata majinsu jayo fanyaje ngamankeyo yabose la total ni wandu wabidike harumadongo wa mada hizo mdwe vite huanza mzalisa wandu hashononde haukaya dejanga mdawa tabohari wamonjo kupeha wala manadamu wakatulenda usuza oxygen wakati ya oxygen inge sao ngamjo mwambiani ngabombia parokel marufu yote mwanya jina ihunda yema infirmiere ne metswanya wakaiho yemrwala ziwa hatula oxygen yo oxygen hisa wawata kwa jajo kamale oxygen hisa haukango hulango atsingo utsabu hanotembea no fanya indini hatemruha afu na balanga bo oxygen ya hisabilike badiliwa na balabo hanso abute ya bilie mraja badiliwe kaila hisa wakati wenda wapu ondu bale oxygen isanga sina wakati emdola fariki haukahindi ngwa uharuma ndini ngabwa joro aze kofionde ngwa sonyao walango haruma mamjoka mweleza ndongo zinji banu mjoko shangaya leda hola almarufu lo lirende ha business ngilo amavolo folo zenongo njoko mwambani banu njaja ni mtenu hara shesu jenungyo muhimu ni sisindie nimwambie nukaya rijua wombea ye servisi ya houzazi ya ho wandu ashewaza yao mtafadhali mbunguze zenongo mfanya uza kusudi za udanza mremo wandu ezononde hasibabu nga mjoka ya hizo ngazitao mapesa ya ufanyiso pera ngulibwa
ngabo zanazi jo huziwa ngamrudo madungu arume mafuko mdo ahuliza zindu za hanyu donc mfanya ndongozo kaya benge mribidaze normal shamsa mwede mhansukaye kabwa jana shekumelo wazae ngebido mfanya to wafukare mwaimpoze tsenabo nga mwaimpoze mananga bwa hara yao watoka na complications za he grossesse njama impoze wanza wazae hashonodi hasibabu ndiyonge tao mapesa na yabo ngabo riski zinji harumwe aferi yo tindotoka nga mtu paso abomba juhara kana botsena za operation izo zinji da prezora hunda ngazifanyishi hona yi parce que ngwatsingo fanya mandu abaswawo mbe na hunu faransa mrujo fanya cesarienne hata wewe kuona hata yesikatricio enkovuyo huma haraka hata makatiwa kushindi waona kwa moringo jona mrafanya cesarienne wandu warnikaze information wandu ashawo yemabanguzi hango fikirula mkandra yani enkovuyo bami yahu mangetsungo fanya ibaki ne trace la ikanku ama indini c'est pas normal donc uranza rimwambie nukai yendongo hiyo ngamanzoni ambie wanaume hamadami waze wahangu wajomba hangu wanashe wangu haina mrulo na mrumsho josiswel maarufu hende haimpoze okangu fanywa cesarienne na dunge hata ende assiste akushma na nabengeti cesarienne mruna uzise bayo humkinishiha mruha assiste sisi rasiste za kushma za wandu shahatu banule wema narjo jomba dongo za mrumsha azaba ndabo kaorienshi reziwono riwono heli mrumshaka wotabiha ngofanya nsumbilingo jusaho mbe haru maze kuluwari hatso ndambio hata harejezo tanda na jaha watsore masindano na hindinata noyazai wafanye maximum wa evite ya cesarienne yekai jaka batsina mne mwanangule mewa hawe mrumshangule mazemfia wakati wajo mbe haru sali ya operation ende hakushe par cesarienne shako mori zenongo heli raniki wakabati zodo tatone denge mshenge wokaya ze normal ye manaka tina problem hatojonjia babiri wakati bon kabati solution bido harakari mfanye cesarienne endabo yarenda bala wasa watwali yangu anzwe mapesa donc urija banunje haraka njeni shaladizo wa Komori ukaya hewe ni wandu mloho l'hopital ya El Maruf mzalisao wanasho hatu wanashe hamadani mwabira haruma zenzia hizo hewe kamri Mungu kamzi ya bazeno ngozinunga zendotro yani mwambia nicho wa Komori gamina mwanama yananzisha message yani saharuma messenger hasibabu ndele swala na lamba juzi la heze nongozahe mwana nyasi ya fariki juzi vostada jao na kahone soka mimi personnellement ngamjenkiete nena mnema na nyasi wala ya vumbula ukahaji hezo garini hendaji sisi bonsoz urgence hanjia kansa rumaba kajalala hakansa rumaba kajaka sous oxygène kajaka na mbandongo shado tsokaya hakane chef bambanga shirema waku yamba hato wa numero hanike mru ya beshema na mshahisa mfili ya parwa yanje mrabani ya rejei wajuhombe ngwatsahendu wajua mangali ya jamba rihafu yabo ndo biye mwanadamu ya tujojuzi sama suala yewo hafuna mnaje bengezi yangu irendeha sha yemru ya ba kansa to wa numero hajeza gari na jisisi monsende mshana na jirejeza mtsojama bemende hula mjahafu ingeho mala jahunu wajobulo anketi wandu wajokaona ya wajozi sama suala haukabo urgence kajaka waeche yemru ya masiste hondo mshana ni agendo ani ndongozi njisi jojiri hasibabu ndele suala hilo tsundumana mabana hanambio kanga muniko message ufanye muhimu diffuse wambo wa Komori haukema na mawo habale mru mshahi hasel marufu yende ya zai ye grossesse ya mwado ya he mwanahahe ye mwanaha na hakana 4 kilo 600 hambilo ke mwana ngemuha kuu ngebidu ya fanywa cesarienne ye mwanahe de hazalwa haja wadi sene dako za kadwabili wamambio kange bidongu mshafanye cesarienne mane mwanaho nge na 4 kilo 100 ye mrumeha impose hamba no ye manaka timu nje hali yo e grossesse nuketi na complication wamambio kano ngyo oblige afanye cesarienne wende wa jungura na bala hataika jakanze cesarienne wajempose wende wafanye cesarienne ye mwana haja ondi haka na 300 akana na 30 kilo oui akana 30 kilo namba hindu so mani banda ni tsidamba ani hakana oui 4 kilo wa mado 4 kilo 600 wende afanye cesarienne e wabili hakana 3 kilo shawambara kana 4 kilo 100 hendaza ya hunduba le mwana kana 3 kilo namba hindu ani hakamtiti okayazali hani he normal shahendo tunda honduka balazda de zendongo zilo hoda honi hula ngwatsingo jempoze heni mrajo henda bala ngebidu ya zalo ha cesarienne sheza jaza kanzuro fungwe manada mola hindu ngabo mananya mrume hamanda yakana mrumshe
mwanamme uo habale mwanahe harumela pitali ya mitsamihuli hajaza hel maarufu wea jaulaka usive wabide mwanamshola zai basi wende wa mwempozoka yangebidue mwanamshe ya zai ha cesarienne encore une fois wala mwanamme abano mshangu uzo wa cesarienne zabari mwanaka timhu ye grossesse inu ketina complication karitina bata witsoka yons ye manatso jojo za normal hindi waremme de bawana ibalate mwanamme ola hajempoza mbano mshangu nguzo normal kaka tuza normal alimbalore de zatu wala waka uzifanya hakudoteti dizon mshaha za normal ko hakaoza normali shanda inu business walonio wala mrumshel maarufu haza normali shawe za normali mrumme kaja assiste akushma shahaka bonze afikiru kambe sel maarufu onji kwa tu assiste yode mana nempozo ando mebanuka ya heni mrulo na mrumshe ujombalaha si el maarufu na baki assiste akushma basi voyazaya wala sajifamu haro habonze hajauzi sola mwanamme hauzi saba lamba ewende mrume wa mrufulani laka umzali saba hamba ndami hamba alhamdulillah ndizo mgwanzao rishindi rivukishe mzaze shema na haviri mrume hashoke hambaje hamba rishindi rivukishe mzaze shaye mwana haviri ani mwana hafu wala mwanamme hashoke habala jusemi honwara ya mriaka na mrumshe yatukana problem yaka normal yaka ulindo kangu zajire halila bon kaja shiriki shahaba kino msiba ngutsolensa ilano jahula waka doktori manzani wahi halahu la huja jamu nrubala boya loha msiba ulati ngoshemeza no lila hamuzisa ehundwani ndazi hamba nemru mshangu tsimbalo jahunu hanjiar mesalda kushmabwe manawanu wajore mpozaze par cesarianitsi haraya remede babwata wa mzalisa normali shabaja esajifama jaban hajana bakaya hariye mrumshahangu wa shidi wa mvukisha shaye mwana hafu wala hatso sunzu usa wandwara mbio wala medecin wala hanjia hula salda kushma hende bala uzisema na azale saila uzisaze no hambiwa henda jusola mwana hamtsuhu hamjusari emindu hamrende jebra emanolandi solila halamuha na mone ba komo rajalijio wala manada muha wale manaka jakahafa wala doktora mbesebala zilanongo za parojiri hula yazinyashi haka urambiyo ya njie abuwe miwango yende ya zingarola mwana yamjuse yamtsuhe wala mnabebe ya lamu wala mwanali ile hajuha andisolila wala andiso shemeza wala yeda wala massage famuno andu wakahula hamba inde heli mfanya umejamu wandu huno hifu kamtsutsa hamangalie kamtsufanya ze soin mzali za mwana ye mwana kajalila bale mwana hafu shabala zila piangala mboke baba la kwa jakane motivation bwe mbiatsu kiria za cesariani yenga rjomba izonongo ndi yo problem nziro yabonga rjomba tuhuma ukaba yabo wotsimana wa mando lwaya kusudi heureusement wakamru yakana hikma hauyaanshi zanongo hizo ya saruha ya njia ho bloc operatoire yenda yaona ye mwana yamjusa yamtsuha ye mwana yalila wakati wamfanya ze massage wa mdanda jebala wala mwe mwana wakaureje iwajewa pare mbaba wamwambio kanzo baba le mwana kajafa Yesu alama dilora hane jamamba nezabili yenga mjoka hamba ndongwa mada hizo ani yenga mjoka hamba yabonga mjoka hamba wangavi wabitsi wa harumaka hamada hiyo waulwaya bokwabwe kemana kajala muha kajarongowa kajalila au kama naye zala yanza lile kajalila kajafanya ndongwa madizo walaba wamba bala hafu ngwajorenga zedarandi sombamba wa mwetufe kwa na humfanyaze massage ya uamdisala muha bokojo mkino kabwe mana hafanya na blocage malaiho shawambare mwana hafu na wale mwana kajafa ngama bosija el maarufu ni manjadi ngono gasarme service ya houses ze erreurs zijiriyo yiho za hema sage-femme ne ma infirmière ikao ngabo wanawo lwa kusude hedir johamba holi honde sujena ni kwayo ni tretoban ya mwana ma ya ingeshi ya mwana ya zalwa ya mbo hafu na wale mwana kajakaya hafa yengetsi ndabo baja médecin yabo yanji ya par force ya rengema na ya mtsuha ya mdisa ya mfanyaze dongo pia za pratiki za ulamu mwana ye mana la muhandiso lila ya bwe mana wajo kare ngwa mbabla yabo hani kwa mzaza haitufe wa hafu hawenda juhana mo donc yabo mimi njaja ni ke panique njaja ni deo andu walio el maruf izotitwa biaza hangu shanga mambo kweli ya ndongo zaish ikawe mnyuzu mjiria kana ujwahe banyambe handrumuni zambe dimambie ni wanaama mroko morimo ndomwe balo wandu ashanyu wenda weza yano wana
ukaya mruna do demande ya assiste ya akushima ya he mwana hahe hauya he mrumshe hauya he mwana mshwa he kao ya mrumengu jojonji ya manamdu kana ujua ya njiar mwa akushime kati de mrumshe shamdu na insiste mruya tsahe ya njia juwe parce que sujet yo sujet nziro ukaloma nangu zalwa katsulila katsudisa mtsoja mwana sokabale mwana hafu yabo wa hakaubeza njie yende arenge mwana mjuse ya mtsuhe ya mdisedise ya mwana lile ya rejea jambe mdu mokasta hamili babale mwana kajafa shabala wala kwa jamtsaha wa mangali yaboko zi watukufu nganzao nyi wananyasi massage famumle marufu na nyi ma infirmière ne ma aide-soignant mlo harumaze service pia parce que abonga generaliser yo hakaba bangana mboya ya hema na woi shejo mkino kanga bona services ndwaji kao zenongondi zo wizo mrungu tso vubama mwamba hafu yo problem nziro banumru jo vubama na banunga bwa katika badema na bwa haze reanimation ni kabati defibrillateur ya ushindandwa kazi wakati wa mru yafanya arrêt cardiaque na ndini muone parce que nga mona okahunu zenongozo anru sauver mrujo fanya massage cardiaque mrwala muha na baleke rizi yake jaka ubate mrujo ukana afanya ndini afanya malezi mruha azubuka mtumishara mfia windini mfikiri bala hafu mbeze mdeklare mwano sedese na wale mdu kajafa but no kamfanya ze pratiki za ushindamu msove ebenge sisi ngasi harmatarwamo sibure bwandu amba waja harmazela pitali za bushini na Dar es Salaam na imo haukaye situation ngyo nziro na banezi lo nziro encore une fois ye madaktari wanu ye kamdenda mbanzo namna wa manzisha ndongo ya ruhende ya suanye ngwatsingo hausi wambangwa onelwao ba wandu walobonze wa watsoso masawa yenge msomo sawa mjodo fanya ndongo amadizo ngwindo bemru ya joso masawa na mru ulo harumansi yasubutia declare manoka hafu bakatsulila na balata kutatsaha umdise umangali ye ujweza azidi shema na haja katsulisa bo hafu c'est dangereux ndudine lesenongo zabidi e manama yohana biokaya sinjia harme service ya maternité après accouchement wana wehenda wehansi wa ono wana ngabatu arma makuvezi ngabwa lazo hula denda angaliwane ma infirmière ne ma sage femme ne maja basi hambaho mahala iho pia yekwandu wa hansi abunga ojana yemengo minane wa watso fanywa cesarienne yokaja kautatone hanambio kayo harme service hiyo yekwandu wa lehonga ojana bahemengo minane watsore mazono nde pia c'est dangereux haruma lapitalika ukamtsina zana haruma lapitalika onwa katoma jengo tsingorengwa haruma lapitalika onwa katika batsi oxygène mwende operation msono kango bitso 5 minutes au 10 shawo operation modoma paswe mru yemronga sous oxygène yemronga bidomu bime rythme cardiaque yahe yemronga manzo mjua kakati na antecedent medico mjua za complications za unono zahe na wade ngem subuti munjahar mandongo amadizo parce que yo damu ya hemorrhagie ngofanyi hamdulo na wadi wa diabete matsu mkontrole mwajoke sukari he awisi wakati ndo mampasue na rongozi nji sha muhimu hanyu ngabanzo mpasue mtsaima pesa ça c'est trop dangereux sana ngozonga zambo banu ngamfanyona yi ni massage famumle marufu ne maitswanya ne mametsa na msane mrongo wakati mfanyese pre-anesthésie mfanyese bilan complet mjue manadamu izo complications zahe ngemdenge riska humkaza shononde bomtsingo hanza mapesa parce que hondunjia haruma service yambilo kandu ngwa ojana yemengo minane ngwa tsingo kaso shononde yo problem nziro genje ni kazeza juma yabo zilo hatwari rahani zo pia dokaye mwanama uwarudana mbiyokaya banu abahabo boltu yekahunja haruma ze service izo nana services indwaji shagutswaba hiyo ngo hundro wandu na infirmière na ma aide-soignante ngo jowa do hambioka kuishia banunga mina mnadado tsuo wajo fai madamu hauha handa himile mrumshe hajo fai ungu jo netwaye zenkudi ungu jo fanya jao kwa tumanzishia ordonnance de pharmacie nda atsaha nono ngwa yahuzao onwar ngwa ya proposer yo harmaze chambre we wahuliza wala mapatient eyo tsajali juma hizo pia izonga zijoheze tabu zilobon siju donc wabanga mwele wa ukaya yabonga bwando ndo ba pharmacy za hao onwar na ampicillini na ngamjoka mduka chojole ngampicillini bahari hakaya yo antibiotiki no wakomori wa jahansuke no akateni mrwetsoni kwa antibiotiki haunga we madoda honinga ndini hushara ngamna antibiotiki ule kwa tujokala mangoni meze madalo maziro haukaila sumu ilandele dalwe kao kalibiri huli wakana ajali nziro rahana doliprane. Donc il y a un service déjà, il marufu déjà. Dans le site où il y a un service qui est
shahoka ya doktori wa kamili hau aide-soignante hau infirmiere gondo yado proposa mmadoka nzoni hulizemna dado tsuo bawa ngujo husaidia unetwaye haraka ngujo husaidia zuweze duleri ngujo husaidia afanye jau mwewoliza malado yatso anzuhane medecin shamwa proposa wao vahem kwa mwaribu ya loha rumwaze tabu za maisha nguono kabe sedalo ya jolulara alishiho farmasi waja wa mwambiali rengama jana matsanu ngulirengo na boka tsuju wa kabala lihana efe secondaire dalo watu anzishwane doktori wa haho shawaja wa proposa ni mrubenge ye doktori ya hulizalo watinoka hanzishalo armakarne watinoka ufanya ordonance lende lufanyila efe secondaire kuna ujo poursuive doktori wola panunga si haruma msiba na mdunge ndo suje ya leo inu zinsilongo za mafiti zenongori za mbobanu na mdunge mwishie benga nga bandalingo mbaba di bolto ni ujini kazi no banu sisi kardiatu amba alifanya medicine shaka memu mdu ya soma wahana ndongo konye ujihufia yeba mamso jonda alikoli nsomeket na ushila na jokaya zenongo zinamdo jazita kasi do haruma internet do haruma ankili yangu nizo naona donc ngari mwambiao ni banuri mde conseiller mwati kubali hahuliziwa dalawo batina ordonnance surtout ni wandu mlomo l'hôpital ni wandu mbiromo damo volovolo mwahulaze malala wakabanu ngabo ajali nziro bon siju usano unono hatu mfanyo bêtise mbiromo mbanga bwa avese ngabo jau faites très na mfanye très attention il faut faire très attention bwa komori komrusa volovolo yende mbanga na problem ya shihaya mru ya ka faransa kana malala watsoru mahun ya biraya sise komori bala shihaya na balawe we médecin jokabanu ngabo malado menji ya shihaya ebalanga mjoka ya mgujo hendo ya doktori hende hanzi shwale dalo la hela shihaya hende hali handani limkomplike ya doktori nda ushanja dalao na balala la shihaya wilo shema na bala hindi ngali jao hono no haho haukaye heli ya hangu yesu karilo zungoni ne mafura lo zungoni nesu hayangu heli liyo sina ujore ngadalao sawa nelaho benga sina wade mzima wa shihaya haukaya ngabwena mnekao mimi ngamjoshinda ndeziste zomo global yani yedamu ya hango zungoni nena mna hangu ngaminane daloli na mjolista hamilia raha na mrajina yabo lazima onjezu dozi sa depano wade helu liyo ne heliba holiyo ne zemba doloni ono na haho mrajina bahe ngamjauka ya sitwandu balao damu nzima ze group sange zatu zoti nzima donc ngabondongwe kawo ma docteur wao kango anzishao dalao sheka onde ngabo efe secondaire wongo ajao helu ajoka hushangea donc una mwevite hotso sa ho marché mbrende ambilo kankomna dalo tsoye kama farani ngaona mbahuma ngojohula engojola dalo ndini kojo ambabo ko yabo ngabo ya birao wantu kwatutsa hawasome notice wantu kwatsangale datila dala olibirao halafu yamba holopitali wiho abaha wanenge ndo nziani rujamba ngaru wanao nizo shahwamba holopitali wiho madaktari wa kamili gondo wenja harmaze service we proposa wabade malalao ikao katwa nzi harma ordonance yo ajali nziro haruma katika onga joka boro wana shohat rwandwa hansomo l'hôpital rwandwa opia shanga bandu ikawa takwa tujwa zila ngondisha mnutso abiro linwendo lulo pharmacie jo lula zizili minga munikolo amajana manani anatanga bo ankli konge bido fanyi haz yeshinu ndushabirishi fezizili na tsangwa mniko sharali shihu yambande matie haurali shina majana matsan shayatso parali shihu na majana meliza kamilia lati anikelo hamajana manane ebaba ndalo lilona ngondi kebido mro ajuzise c'est vrai ngabo tabu bon siju shakarja wasuli wakati ojiwa donc mimi ngamlansa alerte harma vo mana wende sauze service za heza la hospital el maarufu no mahala pia benget el maarufu ye kaza pratique zinungizo mala iho pia ngabo wandu wanjao mo hospital we hulizandu malalao rekama patient asoma hande kama médecin benge wandu wendo wefanya visite wanabe jomkini hata wandu adonja iho we yahuza pati na upenza jomkini hamintsujua shatra veriazi nurambade ma médecin wao wazifanyao takonga boranja ujosibuti ya filtre haruma l'hôpitalia bale dolprane de adozuza yo benge yo dolprani shayo ketsi haruma legalite ya ukamranje l'hôpital bale malala onde ado proposa wawade yabo kwezi wa Komor skanzalma bienukanga si haruma situation kao ngio très alarmante ngebidio wandu waju sezitwa hususan ngarambao do haruma ze service ya houzazi parce que yongo na double vie hakanga bo mzaze uzayo ngabo mwana uzalo tabwe kwandwa uwo waili wendeze erori zishao zijiro hakuwana watsingo hufa wazaze wafa ukoza juu zoka tuja ndongo zinji izo ndeze hemorrhage parce que banunga bandu adona sukari njo zungo ninga mjoba nguzila sukari nga mjondo nda pasula uroho damu ulona problem za sukari
gamjomrulo na problem za sante zemfia zitonjema ngabondongozi njinga bandu ikangwa anshwarma angwa asikangwa zao kwa la wa stress ilaketu saidia ya ritmu cardiaque ya honge jenda haraka ushinda wa stabilize ukena bandongo kaya utsike mhara haku ya hararela wa ujojo ushinda ngamjoka ni wakati mrado na harara inji ya damuyo henda hawinji zo mimi nja soma ukayati fanya medicine shaka memu ngamina notion ya bola vi marjeri partage rito wando arumo ujinga hakasi sila kansiba no wenji sisi ngari jao rabe rito wando arumo ujinga kena ukiri yode tofauti ya hatu na nusu wando ajorongo abani dokaya ngasinamba bintu totsani hunu rjoba didisinani ebenge kwezi ya utsahanla warumale suara hilo kanzanje nimwambie nuka ya yuaja linziro ngamu mkonseyeni ni wanashwa hatu ni wakomori mlio harumaze servisi za lapitali rango wendao mrati jone honziani ha propozo adalao bengeli la dalao jadalao lamba huma kutujwa libiri kutujwa hesu ya halo kutujwa helu joli renga ukaye henu akatujo la dalao wekao kujanzishwa ni daktari ujojo hela wa mpursuive benge kana ushitwa kaya fungwa shekango jiregle konta bungo juwe mruza barindi ni wafani wei Dr. Bolto hanzare da lolin ngende linta problem timrejei hendamba jao sijati swanu wade mrojina gojo mpursuive ikakutushinda afanya ndongo ikahumreme usiku shahu jema na wamreba shawo imrenda wafanya ndongo za magui wongojo kwenda mahakama nde wambe wongojo kotsa haufanye yokutsina tamba elema ya ushinda ya umakable na mbandongo parce que ya ma business yabo apprendre ou aller ça vos conséquences zo kazi njarma business ebengeza ndongo za business za malalao no ana shwa tuondore mwezo no de benge kwatsina problem bahari ngabanzo mapesa cesarienne nguto mapesa nono rijala mbio wandu waloma dhamanahe services zinu wafanye enquête waziyeze ndongo zinu parce que ngabandu wenji wafao harumase l'hôpital zinu hasibabu ngarjamba kusudi ya ma docteur kwezi watukufu ngamziar male suala hilo ninjar male suala labili njobayo mpango le suala labili ndela husana za Kiswafwani mananyasi mumji wao wazima na nebrema mzee wa gouverneur kao havotewa gouverneur ikao havotewa ni Lukuman na Fatihu somali boy mdu ni parowanu ngunderanje mbabisha amyosana ni do sibnimata ngujozi yaho ni par skanzama benukayaza habari zinu dokaya kwezi watukufu osikuwa juzi mfomonti wakaya konseri hunu ya Salmali Amir yakaya harumwa umji wa Bobinyi harumwa sali ambao Canal 93 Bobinyi konseri yo mananyasi hadungana wanaanya za Kiswafwani wende harume konseri yo kao baka wandu wenji yabo wakamatemwe harume za ajiri zakiwa henda aelele yawo yi gouverneur ya nomewa ni Fatihu haukaka javotewa na bonga mto parentesi nifanya historiki ya mze wa hatu Ibrahima mze hema stahiri mnikao haukasi tuwandu wa utozanda abu shasi wandu ambaze kweli ganzao Ibrahima mze wa hatu ya elewe mindu yahe parebonsi hazamba haruma vocalizaro haraka uzishia usonsi pia kana ujo uhana za archivu izongizo hambawa ye ukaya vanu mimi wakatwa investiture hazamba wandu wakufale bunjilo lahe restaurant ya kahuonesa ukayata eka jalo ashawiri zanongozi pango ao harumale bunjilo lahe investiture ya organisation hambanga mihamamru ya tsorengwa mnapopote hanso harumahiri ya vazwangu wake nsibahi shabane mbandongo tsingwanza banu ngatsingwanze sireni inu sherishinu shidovumbulo kashi jamitsa mihuli riwone hokari rumumbabi shakari tsina hata mbapua harumaze nongozini izo wabwa hilandhimu Ibrahima mze waide ya zamba ze vocalizo zifanyiwa hata tsione video itilwa bahanu ngamjo hata mjo tsahani telecharge njeni tarme page yangu ya tsi Johana yabwe waengu jo statalo niyo mze Ibrahima mze kuna uja ujifanisa na Abdulbak mze Sula Abdulbak wakati aka president heshe swa shangazija okola votewa kuna uja ujifanisa na Abdulwahab Abdallah wirambo mnashema okola votewa kuna ujo jifanisa na Mwinyi Baraka Setswali hakola vote wa gouverneur havotewa kuna ujo jifanisa na fundi watu Hasani Hamadi wewe wena Bibi Faruata nwandu mwaka unome warangu wazalia haja kamtina statue ya gouverneurie ngabo wandu wamnikao ni heshima rumao zina
boya kayezo pratikiza nzo zendelenezi liyo shamze watu bremamze ngojokaya kujavotewa kutina hata puwabo orarangu ushindo hujab na ongo jotimize manda inu hotso jaharma konseri no tembea no tilo armale garlila osiswabonsi wenda harma sabuhu shakutina hata jirma ya gouverneur yowe wengo elewa nada we mrubabira voti wamba huvoto anzuani nabo we hambande gouverneur ya shesu wa shangazija wende wandu hokaya hushimia zentuda zaho za vote wangizo zinji nzuani rahana ngazija wamba huvoto wa gouverneur nzuani riwono chono kabomza watu bremamze harumaze nongo pia za wizi wa ufanyishiha banutso jotene wamba huvoto angazija ebenge wamba huibiliwa huhibi shaho mrutso wamba huvoto wa gouverneur nzuani ngojo banujini kepua wanzeke ngoji mezwire na wandu wavote wa kweko lingarto upara gouverneur mzebu watu bremamze wetsi gouverneur wewe bremamze mitsamhuli mjini shahuni kuwe mrojungo enshi ngoni kwa na mshahara bahatanga msubutinu la sedefi vanu bo bremamze ukaya kuno paro shinda realize mbandongo itsojo la onko de nafatihu yabonga gouverneur ije ngomilikindazi haina mbandongo anzofanya mpakonde wa supplie wananyuha kama gouverneur banu wakausubutiwe jempoze hono mse sulelbak wende munyize zetu tijinyamba hutuamu yo hasibabu ndabo yatsukanza azalia mbazize huono munyi baraka uhakaya abo hajempoza tatapala rumetsanda hataka urenga place ya rais karoha haka ujempoze hatsmara mama ministre harmaye ziakililu wewe hata udepite kujashinda wa jempoze wa be harmale bavulaho mantere wa pia yabo banukatsi faransa bahi gari wonao zenongozi fanyishi hao harmashesi wa shangazija rangua katwa bibi faru wa tata leo kabati gouverneur gabwanadamu ehansiwa walibwao wapashwar magari wekazwa drapo heshesi wa shangazija wetembea shauti jihada kwezi mze watu bremamze hea daburu nikao ebengabo tsanzari hueleze banuka zenongo waja wazifanya faransa wakatwa hezejio deja wasubuti mruamba huvotwa gouverneur wa kamil ikao zenongozo kuja parozona na elbak kuja parozona na abdulwahab naongo na fami hunu wajojo jilaru maze fami zawo hizo wakati huo nga watando lona ndo ashao hunu kuja parozona na Hassan Hamadi wakati yaka gouverneur kuja parozona na Mwinyi Baraka shwandwa weka wajabanu pia wojila hotel wahanandrawo banu wakao warenga wasure securite hao wazungula nao wafanye zo ajanizo banu wenzao wende mru handani do amana mhu ahensi ya hatu bengenga bwajoba nuwe soteze metrore waona wamri hana sashe ya Carrefour haruma metro na bo hubala statue mbili ya dhoma na mwa sport ya Komoru Jaban hurudu hubala na statue ya mbariwe gouverneur rambia mbia josbuta fanya zenongozi la haruma nsini yekati ndo andwa ho abido uhimile kisiasa banu yekati nde eda ula yaho ya mbayu hansi gouverneur wambango na ambassadori banu ya bidia renge yeshewo shaho ya ubaliye banu watsahaga lubali wakuna luzaho banu nsuamin baleka kutwanziwo hanu shanja jo subuti hawarenga uber ebanu semaliza hanu mfikiri mzifanye ebanu ga mfikiro sho shamrumru shifanye tso sidazila donc yabo rangwe nswila kujashinda na bala turongoza ngamine mwana Mohamed Kiko womengo mwandro uhimilao leonga msijuo shatsi rongo abana nsiyo tsikwamba Ahmed ngwa johelewa tishemeza tsambano gouverneur wa hanyu ramba yeksi gouverneur yekaha jabanu na tsoba mesheo yamba hanikiwa na zaline mwana yajihuyisha ajinike pouvoir ya ukaya ngena mbandongo kangujoshinda jonese shaya tsundi hena sashe harma metro zilaziri sabame dinwana nyuho na mweleze gouverneur wa hanyu ilima udu tena yatijofanya jazinu hawa japaro na ibunzirwane ona mbrama ndo ya jabanu juzi ila marararu ya jondi hengondo arma konseri ya Salim Ali Yamiri yende onde wana heho wa msindihe hawuyende ya sukumla nena wandu hawuyende ya uyahunda na dizo zajirizo ebada nguli ndongo hindi ebanu kufikiru kaye yeye ya nome wani azadi nge muhura hana azali ye jabanu ngondo ndabiba hajende arenge riske ndaru makonseri c'est pas que hakanza yolwa ya zondabu yende ya kanza wane shebre mamze hanjia ngwanzende ya njaru mwe konseri za kisofuana wahahule bieno wandwa hahe wananya wadunga nenda yao bahibre mamze ye za kihamambioka banu gouverneuri hunu zindizo majamdo fanya zemalizaho wa Komori unumsafara wararu utaobo nsijubanu gamsingore zemalizaha tumajamwe ye hahunu nobiramwe jamwe sakari hamwe hanso anansari matabu mruhamada we konseri ya Salim Ali Yamiri unungorendo no anansingwari matabu
brema mze kajelewa hauna mabala eti mro karongoziwa na hunuma krongu tsorongoziwa hata sekuliwa mare ha sekuliwa mabi azali juzare mapi wandu wajoba nupia ruono seda lionsu jina holangano yemana ibrema mzoto jo tusha wahindi yemana oto jo rongozo joana nyuhendu naba kwanzo fanye siasa nganzo wasu imeshafanya joana nyuho babalu kumani wangu jobanata na leo rangu 2016 kajaparo njasali ni yatsahe wandu ya warongoze kojo amba urenganisi kendaru makonseri ebaninde hazi ya hanyu doka ya mrunguni kwa dhama na zansi ya jebanu ya jiado vira ye fanya rongozo kahari ngondo aru makonseri harume mabaya lokomori pia weshiana kwamba suje bana baya el maruf yonge wa haruma eshesi wa shahahu ye mashakaji romonsi juu pia wana waulu awenu siku ritoushele wanahambio kangasina wanakume harumo mfumorala no huja wa hafa pia wautuka wafanya aksida wautuka jaushandu watumla ukaulwaya na wajifanya wanatiti wa ulawa pariswa mahalaja unawazubiswa zisimani na wazubabarini na izo pia kazitu huu tahamu na huzuni wajahunua tahanamna ya shawiri la utahamisada hawawona na naze diaspora ziloba nuwajohishilia wao walonawe mabandongo shango ndo ndihema sukango ndo watsanganyi hena wandu ikao haruma konsera madio yaponga bandu atojoka wao wajono mna maji ngabajovura msi ngabajoka msukumlano homala waindini wenga ona wakati wa konseri yawebido wandu ikao leo nunga udingoni mwaho waelewe statu yaho kweli zo fikirio hakamra amada oke jastai kundhebano amada habu alatido bahanu ya biduundihe wanioka ngabo ndongoza usana ne ensi ngabo sherehifa nywa oho pale du peuple haoa kwa moringo mjilano bwa jawar mandongo za indini wafanyi hapo diomu ya hele si jua ujau emadhama na sirikali ngwendao mrujao ya undihe bohari yao shaukango jonde wadungane na wanazijana na maraya wanzonde wazine harumasali kao yuko kabatimala ha privilege za ukazinde zili za hee guvernoma zinde zili za jau no yuhanru hima pia yo konseri geabo mze watu brema mza ufikiri kwa wende wanje konseri ila wende wahimodo zinono wajua hono wana nasho hao no wana hao yabo dhoma nangu onda la dhima urenge ndongo jazi la welewe ukaya tu n'étais pas le bienvenu harmandongo hamada zila zinda zila mfanya umwe jipashewe mwabisana mwejuhamo nesanongo kaya valanga mpulao shewe non c'était pas le moment mbabionga hurongo za uri hambie uka deja yemanda haho nsimanda haki ngofikiru kabe senga we intouchable haubala zalina fatihuno au hansiabo pia wondo ajojo adoju sana mfula shauku na ujuso mfula za barindi konga wa harumale janvi yapo lazima ngojonda mria utushe sino ibidure tire halafaka mrungezo amana mruhende aparsamana hahe halila haurongoza harongozi zikongu kozo haukaza kiaka hujimanifeste hizo yako zao hensi ya hahe bebanu guvernere mapesa ajorenga wangale ndongozi ndwaji ngamina dossier banu njoka hutrete aho msomo o abjoko fanya greve tsihale yabo satserewa ye avi nezanongo pia mafundi watwali yao waje wafanye greve yonde seshwa shangazija ye mapesa odoli bazebie no jawe tembea hun olio kaurenga upue mhima mzima waheze nongo zido halmashesu wa shangazija bibi faru watabo ya kalebubu ya tuko julezo wafanyao so jaushankeze izo mnyaka ufanya urejeze mutuelle de santé aho wanazioni urejeze fourniture scolaire wangale mbandongo nzima bengendele bavulaho utwalie ukena mhima shatsuka banwe mrujo harma konseruzine na hunwe mara yata le bavulaho hilo wahimilia wambango ndo ili uhuishe mitsami huli ajoko de shoke brema mzenda parso harma konseri huabiwa yabwengo jokwamba hate ya uruma ngujoko huambia ndongo hindi tsolambia izo azali esuje yino ajoka huparale wahambi bwe brema mze azindizo rahambia huparesha waziri ndo bihondi harma konseri ala rigueur nyenda harma mashuhuri siwona we ambassadeur amadangu tsonda harma majilisi hunu na mashuhuri nda ado zinangu aridena ukumbi yonge ndao harma culture ya shikomori ya tukaya yiho watungo reserve mbabi no iyo shuli kangu jilimite shasi konseri za wanazijana wajoka walo normali no atso normali mze brema mze onde ndebo ariabo ngodo sindu hano watoto idwamba rola ngu representation siwa no ika wajibu ni kwa correction kujaulaya no wende wakanzo wani hakuwa katiza kiswafani ya hamba hizo humuzi sabona mdahu nswambe zo hamba haukazo risa zakibaye hauhandulia le gozelahe haukabado wakatula hanza unje haruma confrontation na wewe kango jonosho eboro no wanzo jone na jaziba kusuda za kiswafani na wenga ndo anzo njia haruma zaki ngajoka ujoka hauplie kadokume ya borto jokari jusa tar makofru and rende aux urgences
donc nganzawo mdo sana mwejua zenongo mdo nizo hujitambuza hata hufilmewa hupa magozi hujua uhanosi haudoumba wakanronji yabo wakahusive wangazija madawe zirisa wandu wala pia ni mdu ashokeha paske nswami nukaya mze wahangu mzima banu harumo waze wa siasa walona banu amtojamba mada aliswali ngebonsi jubanu kutaparo mishahara madongo amadizo no watakatsaru maezi yamba hende haja frontar madongo jizo hau hajona mromdenzi ani jawa fandongo amadizo kasina waze watu wanji banu hasani hamadi ngebonsi jubanu tosha johari ngebonsi jubanu wandu awo pia ngo banu kujaparo shia mru ya subuti ya juhe mze ashirafi wandu wenye nsinu wajua wensinu kujaparo weshia haruma zona amadizo so karingo ndo wanji harumatu arabu wadofanya jau munyaka ujabanu wandu wao pia tabibifaru watawaka ujabanu wandu waudunga wao pia mze watu Abdul Wahab Abdabu watange nefami ya Marseille chaparo misha jenda haruma konseri bahende aunde mri ya mafronte adopangozi magoza hamadenenka mze watu kawiyapu wa juzo salini hona wumba nanzo wane na zaki ewengo jaki kichokako lujuana na zaki sofwani hau hanzondo warale dara kudamba gondo aporte plainte mbwati lo jita shambaharo hakoba hanu kabajaka bohenda ebengel ka ujarelezo wandu wa mle wawoni wafikiroba ni wanadamu ngaritsa hao fati hungar joka honda kujohuzisa yebre mamza shautonda Faransa hindi utoka utsinza biera ngukomori wende Faransa ndo waone konseri ya Salma Aliamiri ekamtono kanu wende sazorenda watsona mbandongo hoka kweli abo mdungu jo Faransa katina zo fanya ngujo a George Ndarme bala Salimu ana rende no karjamba mdukana ujoka mlevu wa ngoma shamduna kubali nesta twalo niyo haina wakati mdonda daraja anzo unde shewo abo mduna jose ngo yafanyiwa wete jango joka kuja votewa wandu wanji kwa tu consider ngoto fanya scenario ngo jonero mjinure ngwa kweli governor shala ndo andwa hez shawo wa kweli wa komori wa joka bolango tsolo ndo popote wewa huzamba wao batsinokanga lupao shewo huzamba ngamruka evite afanya mbandongo ya shinda ajirashete tufanye minimum ya ushinda ujirashete babanu mrujwa hunda bahati ya mfiltro bahanu mronda hundo binadamu fanya hizo wamdula kwa biduko hamjini washewo haruma bavu ya biduka ngomengo mwandu wabidu wastehilwa harumensi hiyo headabu wakawe bali anaendini ujondo jisalise hunja haruma voyuzana adamu so sana profitable hari yabofanya exception vice-president Janfar wakati wana utono sheho ushi hatohea hamba benge hende honda na consequences itsona ngwenda taba hareduze watsola jabansi juu haplie lwange yabo shangene masula hayahe katutsa wenda ukatsa jao helewe systemu yeye ngutsa we yake na mora hana zindwaji yewe wengo anzwendi omse wakati bremamse yeshewo kutsushi hunda hakenu wakatujonja bahanja la jihensu ka lazima hungo jotsozo adabu yekautsoda bahanu walondongo zadi ni rarangu wotsojonda mriore kiyo wotsojonda mriobalo mangwambo tije azalendo jara kurunevu kujono kedawla hakendezi ya kajaja yuho msirini heni madahenda rekango ndo asolize juma rekango ndo aruma mashuli rekango ndo aruma maulida kabati banu nda hondu heri yejuze wewe nganzo ujatande banu sana feke commencer yiyo bomze bremamze nganzo wele wokaya hata emanda hoje yise yemagardu korwa haho wala tsawala wakabala wona we mzima kae na we nokajema wana okagujoka kajajo shindawane henu wakati ya joru kabala haremezaki wajoro hazaki mengomitsanu zimweni bala nyowa ili yo hasara donc ukwezi wa Komor njaka hanzani kemle haku harumaze habari zinu shatika hanzani mwambie nukaya mze brema mze jirese zise uwandu waloma konse wahao wanaho wajojo hurongo za dingoni haina mrujo na zanongo zinu wazifanya juzi hunu pari wakaupema gozi wena za kiswafuan wandula za kiswafuan magozi baheza akiwo mnaijana ikaunga nina statu nzima wazima nyoa ili niwa manotable utofanya ada si manotable mfanya ada ufanya ada ho mitsami ulimjini zakafanya ada esele ya bamba ngawe na zemanya za hongo enshi zakiwa kajato tsatambano kwa tanso aminukaka tunda mapisame njana wewe unikwao shanga nzo ujuokaya hujabahanu ikao uandikao ndo wahimilia nezonongo mfanyao sonsi pia siwanduloki nyume na nyinyi haina bahanurjo humparisani la dhima alimwambie nize kweli yawe kazi la zutukiza buamba ukangorengo zemali za hawa komuriwe jawo yeha nobirawe jaharu masaliwe jawe zina na yoti tobi abidu kenio ekashina de shatsonga pwe magoza abongo jodo pa magoze nusiku shawajibu heni banu jobi rajijue haukayango jobanu shakuturifanya bonheur
senongo ulifanya uzo kaziti na honor ya hionsi gouverneur ya bange gouverneur ya doja undi hanasa na sache harma metro ça ne se fait pas ekutushindorenga Uber kutina mana mshwaho kutina mana wa familia aho yatoba izo gari nya banda zenda wala lekangwa nzola lekana peju kuna usubutura ngelote la madwana nyu haukaboronora ona waka harma metro wa balasa shakarofuru wa hima wakaurenge metro we aborijo kabalo kondala le harma kanape shakuja kwenda hoteli haukeka urenge hoteli ya wata utojorenga na taxi haunde mwana nyuhaja udepose senongozonga mdirendona hii gampawe nsiyo shora haneli rapli hanasheo ebenge kwezi watukufu gamina madararu shamsuitia ban haukansanza ndo kamle juma zin kanza jerma beneza azili zebre mamze ukaya hajahunu harma concert ce qui n'est pas normal na bo bientôt nga bajoko fanya préavis ya grève ya hema fundi ni bientôt banu ngarijwa ukaya nsingi harma problemu nziro ya mali ya insécurité wanawafa weni wakati ajalizi nzilo juso masuala halafu mru hamando yondi ukaya ngutsingo zungula munu no charma konseriado zineno wajua ahe no wana nasho ahe haruma ndongo za sakara na humuka bati do amana ya parojabanu yafanya zinongo brema mze azifanya 2 fois onsi jubanu na bato jamdubanu yanambia arumema gouverneur wa jideo koma gouverneur amadae ya parone hana sachet metro na bato jamdubanu anambie roa voto haki roa voto haki na bato jamdubanu yanambie gouverneur ya parojabanu yaundi ya haruma konseri huni yezungulia enda yehulabie ya njia haruma konseri nda dozinena na nasho hai were manae yemi indune hindini non ça ne se fait pas ebenge kwezi watukufu ngamjozia yabo rijero nane haruma mada asan sikemle juma ban ekecho katsirongo anai ngamsa oswamaha ekati shindi tijitekeleza heka wahinda izo ndizo naombea yabata mpaka ndabo ngarjo na wakati wasaya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.